Bistaman pa ulit-ulit yung paganakada ring miyaliw ang government agency sa iwasan ng pamangamit firecrackers kaya pamanyalubong kayang bayong banwa, dakal pamurin ka rin kaya katamong kabalendeng pepakbong pauli na yung panwalarang tatabi na niniing kamalasan. Pauli na nini pamurin na iwasan ng ating mga sugat at manasakit. Keng datos na ng Jose Bilingad Memorial General Hospital, miras no keng mayigit 20 rin kaso ng firecracker-related injuries amidala king karenang pasilidad, manibatan niyang December 20 hanggang kasanungsungan. Karang fireworks-related injury, marakalta mo pa rin fireworks-related injury. In total mingini is 22 patient na rin mayakit. So, start siya niyang after na ning putukan 12 midnight, may kakuha kaming 6 patient. And ongoing, every 6 hours siya kasi reporting mo. So, may total kaming 10 patient na mayakit after na nitang putukan na ito. 8 kareni, ring pa makbungang boga. 8 pa uli na ng quitis, adwang 5-star, adwang fountain, adwang plapla, metong sinturon ni Judas, at metong papauli na ng unknown firecracker. Ala naman kanong may biktima ka rin stray bullets basiking monitoring na ng JBL-MGH. Atin kaming metong pasyenteng anak, I think 11 years old jamu na malalayit ang kaso na, evaluate ang paputok, maragulyang paputok, bala na active itang paputok, pikpok ng bato, itang bato tinilapon niya keng head na, may putot laret ang adwanan daliri keng gamat. Miyagapa naman kano din pasyente uli makasadyala rin gamit at medical personnel, kaya rin petopod in code white. Maka-admit naman purat ang dapat ma-admit, may kauli no purat ang dapat muli po na pasyente. At tanda ng kanyang milabas ang holiday season December 21, 2022 hanggang January 5, 2023, miras na kang 291 din kaso na ng fireworks-related injuries keng Central Luzon. King datos ay ni 26% o 75 cases la, ring iba't king Pampanga. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.